گوش تران مراغش مهمان نهيال وهبر آهني وتي جنديگنت گدان ٹی وی اتفاق کنگ علمی نائند گدان ٹی وی وتی چارو کو گوشتارو کا نہاترہ یک وسیلہ کے درشان آزادی سر یقین دارید او وتی لس محلوں کے اثراتی پر نوشتہ کار و کواس سیاسی و مذہبی سروکان ہمایانی جندے زبان و برکنگ موقع و آثراتی دنت. درود و درحبت پر بلوچ راجہ شرفندہ گبو اگت بلوچستان سرحال سر و مہمانت وجہ ڈاکٹر شاہ محمد مری گوستگی مراکش آبر کنگات بلوچ و انگریزانی جنگ بابتا اور بلوچ و کوڈ آف کنڈکٹ بابتا نو مروچی ما ہمیں مراکش گوستگی مراکش دومی بارہ دیما بارہ گون دیمترے سوالان جستان جو یہ اسپیچ ہے استے تقریر ہے کہ ہمیں ابھی دوران کہ آخری وعدہ کہ پاکستان کے بشی کو آگا اسلامی حوالہ بے بانگوڑ پرچہ کو افغانستان بھی اسلامی ملک کے ایران بھی اسلامی ملک کے گوڑ پاکستان وجہ چی ہیں یہ استے اسپیچ ہے تا مجھے ونتگا ہاں اذا اپوزیشن لیڈر حیثیت ایسی اسپیچ ہیں ایسی دو صحیح مرد میں عجب اسپیچ ہیں یکی تو ہما وقتا جمعیت علماء ہند موجودہ ہم بعض سامراج دشمن پارٹی ہے ہما یہ دوسرے مولوی ایسا مولوی زبردست ہے نسا جو ہے زبردست ہے نسا ہمانی تقریرہ یکی اڑ اے مرد تقریریں اور یہ مرد تقریرہ تو واقعی ٹھیک کچھ گایا کہ خان کلاتا زور دیا بھی تھا کہ تو بیا گو پاکستان آوار بھی نی ہسٹری گو ماگو بازی مزاق کن یا ہسٹری مزاق شین کہ ہر وقت کہ مذاکرات چل گئے تھا گو انگریزا یہ تو چون آزادی دے چون انگریزا گو تو میں معاہدہ تھا انگریز میں چکا ڈائریکٹ بادشاہی نے سی تھرو ایگریمنٹس میں چکا آئی بادشاہی تو انگریز کے رواگا بھی سگا کڑا اشیا گو مذاکرات تھا چون روے چون میں معاہدانی چے بھی تنوخے ملک ٹہن گئے ہندوستان تنوخے ملک ٹہن گئے پاکستان اشاگو میں تعلقات شمبا ایک کل مذاکرات بھی گئے تھے نی اے مذاکرات بلوچستان پلواجا میں وکیل کے استا بلوچستان وکیل محمد علی جناح قائد اعظم میں وکیل خان کھلاتا گو زبردست یاری یہ تھی دوستی یہ تھی ایک دمی اعتماد دو انانی بعض دکات کو میرا خان کھلاتا لوگا بھی سگا کھلاتا براس گوہر دو ہیں فاطمہ جناح ہم اور محمد علی جناح ہم دو ہیں مودات کے گا اور شمار یاد بھی یک واریا گشتی اچھا خان کھلاتا تو جو ہے مذہبی مرد میں آئیا کہ بیتا مسلمانہ پا ملک ٹھانے گئے ترا ظاہر ذرہ ضرورت تو بیا بڑے اے زر ما براس گوار ہر دکیں ترازو اندرا تول سگت یک پلویا سون یعنی تنگو سہر ایر کسیش یہ پلویا اشی وزن ایر کسیش تو ہم کرتا اے مردہ تنگو دا سا سونا دا سکتے یہ چندہ ہیں برو وسی پاکستان آتا ہے لیکن تو منی وکیل ہے تو برو انگریزا کو مذاکرات کم میں بلوچستان چھ صورت حالیں گے آرنگے تو یک فکرہ بعض مشہور بھی تھا ما فکرہ میں نئے ما فکرہ قائد اعظم جند ہے آ فکرہ ایشیں کہ بلوچستان is an extension of Iranian plateau. It has never been a part of India. یعنی یہ قائد اعظم فکر ہے کہ بلوچستان ہچ وقتیا ہندوستان بحر نوی سا یہ ایران ایکسٹینشن ایرانی علاقہ اندر کا یہ اصل انڈیا کو بیسا نہ لہذا ایشیا انگریز تو انڈیا آوار مخا جزائیں ملک بیسا جزائیں کسے بیسا بڑا ایگریمنٹ بھی تھا کہ اچھا ماں تو روگاؤں نی طرح کو ہر چیز ماں ایگریمنٹ منی انگریز آپ سا خانے کلات نی ہما معاہدہ تی گو پاکستان ہما معاہدہ ہمیں رنگ چلنا ماتی اندر مداخلت نخنا ماتی اندر ڈک کی طرح نخنا تکلیف ندیاں تی جند بادشاہی وغیرہ وغیرہ تی جند جھنڈا تی جند پارلیمنٹ تی جند کرنسی میں استا ما وقتا کرنسی ناما
रुपये ने आमैनामा करम शाही में करंसी नाम और झंडा में जिंदे अस्ता तो अंग्रेजा गुस्ता हमा मुआहदा की गोम गुसगा हमा नी हमा मुआहदा पाकिस्तान आगुती हमा जब मुआहदा दौरान हिंदुस्तान रुपयत और मैं करम शाहियत मैं करम शाही जियो मैं करम शाही मैं नु कस्तरे आरंगा खारा ने जिंदे अस्ता हमेरंगा दे अस्ता लेकिन मेन करंसी के अस्ता मैं करम शाही है तो हमा निमा में फिक्रा चका द्वार तरह जोर दिया थी संगत अशकुनो के अस्ता बला सरपद बा के हमा मुआहदा के मैं मने अंग्रेज तवे बलोचा गो अस्ता मंतनी रवगा हमा मुआहदा चलंगो ती पाकिस्तान ठीक है तो अंदर मा मुदाखलत नखानो ची नखानो वगैरह वगैरह ये मुआहदा इशिया गुशा स्टैंड स्टिल मतलब इसे हर अंदिया के अस्ते हमंदा ओस्ट है ना स्टैंड स्टिल चुप हमंदा ओस्ट एग्रीमेंट मतलब इसे मुआहदा हमा मुआहदा के गुण तो मना गो बीसगा हमा स्टैंड स्टिल हमा बरजाबी लोखे मुआहदा तरह ने तकलीफ दा कसे ने तरह के से वेका ये एग्रीमेंट में बीसा पदा गुड़ा माँ खाना वसी बादशाही चलें था पाकिस्तान जोड़ भी था गुड़ा कायदे आजमा गुश्ता की नहीं ब्याहवार बे मर्दा की माँ वार नवा या माँ वगैरह वगैरह गुड़ा हमें आपको बहस आपको पार्लियामेंट अंदर में मामला भी थे तो कसे गुशी के बलोच डेमोक्रेटिक के नए तो हम यहाँ सलाम आंदे वर्ष के साहब बलोच ये दुराहे खिता अंदर अगर कसे पार्लियामेंट अस्ता तो वहाँ बलोच पार्लियामेंट तो आप पार्लियामेंट अंदर आपको बहस भी है कि अवार ममो सरदारो एवाने खास हक्का या खान दे हक्का या के अवार अपोजिशन हक्कानिया मा अवानम और हमारी अंदरा अर्ज मोहम्मद उमर और बिजंजो साहब ईशानी तकरीरा और बिजंजो फेमस हमें तकरीर हवाला की तदा सगा हमेशा था कि भाई अगर इस्लाम चक्का त मुल्क टान गए पाकिस्तान और मना अवार कनगा बाड़ा भाई गंजा और मना सिर्फ छे अवार कने ईराना दे प्यार अवार का अफगाना दे प्यार अवार का ये अरब शेख अंजी सगरा बस्तियां दे या 1 करोड़ टुकुर अंते शांति में कुल मुसलमान बे मारा वार कने इन ये इसी आर्गुमेंट है कि अगर इस्लाम चक्का भी ये तो ब्या कुल्ला मार गोरा वार का लेकिन बहरहाल हमें चल सा पार्लियामेंट मंजूरी नजा सा और खान मजबूर भी था खान कायदे आजम हक्का या कि मरवा आइया गोर वो सही चार में दा किस्सा भी था या किसी वे तो ये भी था कि पाकिस्तान कायदे आजमा गोश्त मां मर्शिया रंदा वो शो हिच मुज़ाकराते न खन्ना मनी मुज़ाकराता मनी वजीर खारिजा गोशमा का पर चिकशमा खारिज दोमी मुल्क वजीर खारिजा गोशमा मुज़ाकराता का वस फदा भी था वस फदा भी था तो बलोचा नुकसान भी था एक खतरा कि मैं वकील भी थे इशिया कुल शे खबर और इशिया आखिरी वक्त वसार पदा बरतो वजीर खारिजा दे मां नी वजीर खारिजा जिया दोमी तमाशा एक सकेशा दिसा ए तो नमन गए खलात दुराही यानी बलोच खलात फेडरेशन मतलब में खलात मकुरान लसबेला खारान ये चार इलाका था बाकी माँ के अस्तसों इनको मैं कबायली इलाका इनको नोशकी इनको पटफीडर इलाका ये इलाका या तो आज़ाद कबीला अंदर आता या ब्रिटिश बलूचिस्तान अंदर आता खलात स्टेट के अस्ता आज़ाद वो हमें द्रोहें चिया पदा मार्गो ने पोल कनक भी सेगा कभी कबीला आंगो कि भाई शमा चो न कने पाकिस्तान को रवार में हिंदुस्तान को अवार में जुजा में या गो कलात अवार में तो मैं सरदारा बाकायदा मेहरुल्ला खान मरिया मुर्तजा बुगचिया मन अल्लाह न भूले नहीं मुर्तजा या हाउ जाहिर मुर्तजा ए लश्करा गुजा लेगारियां बुजदारा अक्सर ये तेरा या लिख तो दा था कि माँ गो कला तो अवार वो महमूद रो तो ईशा चौक सा के सरी सरी हमें गोश्तेश की डायरेक्ट कुल न्या गए तो निशा बोरे नो इशी मकुराना हार गो अवार कनो इशी लसबेला अवार कनो खाराना अवार कनो पता उड़े सरक या कुड़े कला तो करोड़े भोरे सरक या खुद में पजिए थे तो ईशा ए ड्रामा शुरू सा ए अंदाजा भी था कि नहीं मैं मामला मैं जोरा दर कब तक तो हमें रंग भी तो लसबेला दे होदा तकरीबन बुढ़तागा मकुरान दे होदा बुढ़तागा तो खारान दे समझ के शतागा लेकिन ये द डट फिया जक फिये सांगुड़ा मार्च 1948 सा बाकायदा फौजी कार्रवाई भी सा आत को खलाता सरा कब्जा करने भी सा खलाता झंडा पजोर एरगेश था खलाते खान गिरफ्तार कुसा अचानक हमला जाहिर साजिश हमला या डायरेक्ट एलाने भी है तो शायद बाजे मर्द मुता हफ्ता मर्द में मुर्ता खान गिरफ्तार भी सो मैं झंडा एर कब तो
ایشانی جھنڈا ہمیدا جنیجا بیتا تو اے میں ہسٹری گوما پجیا پیدا گئے کہ ما یک سلطنت واجات ہوں یا ملک واجات ہوں 300-400 سالہ میں نفسیات مسکا مارے شیں خاطر مار چیز ہمیں رنگا فرام ابو مار مزہ نویاں کہ منا کو گپ شپا مخنے اچھو بڑزا من چکا چیزیں نازل کنے بلوچ اسی واش نخم بلوچی منت پجی کشا وسار کشا تیانا لیکن منا صلاح کا منا صلاح اوار کا اچھو پر زور منا گر بازیں ہمیں رنگے گشن کے یعنی یہ بلوچ نفسیات ہے کہ بلوچ تی سنگتی دا بلوچ تی حکم نہ منی صرف یعنی حکم ہوا فورسی کرت نکنے پا مہر محبت ارچکاری بندے گوڑا تیار بھی تو زور حیشا زبردستی فورس قبول جی نہ ہاں مہرات پتہ اشیا کہ دوش یا برے دے رو زور اشیا بشتر برے دے اے نر رو اسی بس اسی خاصیت ہے میرے نے تننگا چل گئے پلا دے جین سدے رو تبدیل بچ کر سلمان کے دے اے صدیاں میں گاندے اسی حاض تو اے بھی تھگا میں ہسٹری کمار انگریز شتا گڑا مات کو اے دا کہ یک کنفیوژن ہے تو گشت کرت کنے ہستے ہیں کہ بلوچ مائگریشن ہے سرا بلوچ مائگریشن ہے سرا جوتا جوتا تیوریاں چونکہ تو وقت نے بشتہ کرتے گا کہ بلوچ پی سرا یک کے بلوچ کے پیسن سی اچھے 10,000 سال ساری بلے پتہ مہرگڑے درائے گا چی بعد شما گشت کے مطلب بلوچ حضرت عیسیٰ قبل مسیح 14 سال پیسرے ہیں بعض مردم گوشی دیگر ایک دو تاریخ دانا اوشن نا بلوچ 11 سال پیسر مائگریشن کرتا تا بلوچستان بلوچ نبوتا اور واحد بزدار صاحب من خیال ایک چیزیں پٹولوٹے کرتا وشی کہ رینیسنس پیریڈ تک ہم دبوتا ڈاکٹر بدل خان ہوں انچے گپی جک کے دیر انتے حمیدہ جی ہم نے دبوتا شمع پٹو پولچی ہیں کیا یا بلوچ مائگریشن کرتا شے دیکھے جا گئی آتا ہے سرزمین بلوچ نبوتا دیکھا ترک بوتا یا بلوچ حمیدہ چی بوتا سو کا بات ہے وجہ ارزشیں کہ میں یہ کتابیں لکھ سگا 1990 کا ہمیں رنگا پدا محفظی کتاب نوخیں کی لکھتا مہندرا مگوشتا کہ ہما کتاب دروغ منی ہما کتاب محفظی ہما کتاب اون نخنا نمنانی ایک خاطرہ نہ کہ مدروغ بستگا پہ ایک خاطرہ کہ معلومات نیستا نوخے معلومات آت کے تو نوخیں کسا بات کا بہرحال محفظی ہما کتاب ریجیکٹ کسا مسترد کسا کہ میں ہمیں کتاب آگوں تعلق نہیں ہما کتاب دیری نہیں بھی تھا معلومات کم مت تو من تو ہمیں کسا بلے ہر کسیا کے بلوچ تاریخ چکا لکھ ہر کسیا کے لکھ انگریزی بھی منی عزت مند میر گل خان نصیر کہ ماں آئی چٹ باز آئی فین باز آئی مرید آ بھی ہر کسیا کے بلوچ تاریخ لکھتا آ تاریخ ایک خاطرہ غلط تھا کہ آہانی نیت تو ٹھیک ہے پورے آتی ہیں مرد سہارن دیا کاغذی ٹکرے شاعری دست کپتے شما مسکینہ کلا اوار یہاں کتاب چھاپی سگا لیکن چھو نہ کریں نہیں سائنس ہمیں رنگیں چیزیں سائنس وقت ہمیں رنگیں آس پہ ازواریں کہ وقتی جندہ دے نہ منی نہ عقیدہ منی نہ روایت منی نہ تی شاعری منی سائنس ہے تو جندہ دگے اور سائنس ہے دومی مصیبت ہمیشہ کہ یک شاخ یک برانچے کی یک چیزیں انکشاف کنت باقی دروہیں برانچا متاثر کنت کھلا گڑبڑا کن کلی سائنس ہے آسپ کوریں آسپے بس ماں کے روگیں وسیع ریسرچ چھوڑے منی دگائچ کسن منی اور ہمیں خاطرہ تو گندے نا کہ مرشی کے سائنس چیزیں ایجاد کن یا ما بلوچ گوشو یا چاکرا دے پیش آگے نہیں گوشت گا سائنسا مرشی مشن گوشت گا یا افغان میرے گوشو میں پلانی شاعرہ پیش آ گوشت گا تو مرشی ٹوکان کنا گئے بلے سائنس ہچ وقت ہمیں گنو گوشی کہ اچھا بلوچا ایرنگا تو میں سائنس دانا فلاں زمانہ سائنس کسر نہ منی نہ کسے گو وسار توری نہ کسے گو وسار کچی نہ کسے گو پیمائشی کا نہ کسے گو مقابلہ ہے کہ سدھا ہے دگار وغیرہ غضب اے بھی تھا صاحب کہ دو سہ چیز نعمات کے گا ایک خاطرہ تو کچھ گئے نا فلانا من گئے فلانا نہ من گئے نہیں من گو نہ من گا معاملہ نہیں کسے ہاں سائنس سے کسے شی من نہ مننا گوڑا گندے ایک انٹو کی ہسٹری لکھ گئے دو طریقہ یکی ہمیشہ قلم و کمپیوٹر ہمیشہ ایک میں آج کے مروشاں استعمال کرنا گا ہسٹری یکی کو ہسٹری یا ہسٹری پیشہ نوشتہ بھی تھی کہ آثار قدیمہ آنی اندرا زمین شیرہ یا شہر یا علاقہ یا ہمان تباہ بھی تو دمب بھی تھا نہیں ہمان یا کہ سوکا یا پٹ ہے ہمان ادھر چیز نظر کا یا
हिस्ट्री लिख सघें हिस्ट्री या क़बरानी चून सां ऐं इबादत गाह चून सां ऐं आफ सप्लाई शुन ऐं नाली सिस्टम मस्तन इश्त सां ऐं भित लोग शुन सां ऐं दरश्क चीज़ सां ऐं पोशाक चीज़ सां ये दुराहें वस यक हिस्ट्री है इसी मागुशो आर्कियोलॉजी हमिकर मुस्तनदें हमिकर पक्का है हिस्ट्री है चूंकि मैं लिख वाली हिस्ट्री है ना नी यक जमाना या मुसीबत शक के हिस्ट्री का से लिख गए था या रेफरेंस नेस था कहता मैं टोक जब खया आठ था मर्द में मना गोश्ता फिला मर्दा मना गोश्ता या फिला जागाज मशहरे आदि था या फिला किताब आज आठ था नी नोखे जमाना क्या करना साहब तो मजबूर है हर टोके नोखे खन गए आई तरह हवाला देगी साहब तब तो हम वक्त नहीं आते तज खया टोक जुट हम हवाला के दिए गुड़ा हम नोखे पढ़ो के असें समझ के कि यार टोका ठीक किया कुछ गए या गलतियां कुछ गए या शून्य हमें रंगा साइंस की नोखे चीज़ें आ रहे इसी अंदरानी मनी मर्जी न चली बेचार फिलाना चोश गोश्त फिलाना उश ठीक है फिलाना उश गलत है ये टोकनी ने टोक के Tauke shenke agar sainsa atra goshta sainsa sabit soda sa ni gura mantra de manegi mana de manegi mazora meto ko chakka dega कि नी साइंसा अग्गा बलोच जोरावरी नचली किता कुछ ऐसा मंदा ए रंगा गोश्ता इसी ख्याल इसे और फिलाना ख्याल इसे न बाबा अगर तरह साइंस सबूत मौजूद हैं कि रोश उश्ता था जमीन इसी गिरदा छर गए नीशिंदा तो ख्याल है गुंजाइश सुनने या ऑक्सीजन के हस्ते आफ के हस्ते दो हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन को मालिक्यूलों को ठई इसी अंदर ने तई ख्याल ने क्या चाह फिलाना इख्तलाफ दारी के आफ ए फार्मूला ये साइंस है हमें रहेंगे हर वक्त है कि साइंस है थ्योरी बहमा जुदा है ना लेकिन साइंस की चीजें सबूत प्रूफ दा सही आ प्रूफ को सरा मन लाजमी है अंतरा मन की बा तो सरी टोक तो इशे की मेहरबानी एक नगी भी कि नी दानिश्वर अगर ए मामला नहीं सरा हम यानी यानी माइग्रेशन न माइग्रेशन सरा अगर इख्तलाफ दार तो मतलब या साइंस न पढ़ दिए या सेंसा नमन में गए तो लिहाजा ये दो टोक बात क्लियर बाई जोरावरी टोक नहीं कि अच्छा फलाना साहब आई रंगा गोश्त निशाम मुद्दा के गोश्त बस नहीं कुरान चक्का लिखी इन अगर सेंसा टोका खना गए गुड़ तो ठीक है अगर सेंसा न मन गए सेंसा को सब उतार तो दा या मर्देशी मन मना नहीं जोरावरे था चोना कने यक्के तो टोक भी सही दोमी इशे साहब के नी मतरा ब्या साइंस टोका कना साइंस इशे के नोज दो सदो हफ्ता दो सया 1973 फ्रांसीसियात कगा एदा सेवी वटा हमेदा मेहरगढ़ना में इलाका है हमेदा मजाएं दम्बिया हमा दम्बा पट्टा विशा शुरू और हम पट्टा मेरंगा नहीं कि बेलचा को पट्टती या वो गेंती है जनती या करा है वो खई है जनती करपदे जनती इन ये बोहारी ने झाड़ू ये झाड़ू को सौका या पर बोहारी ध्याना कस्तरे चीज़ा गिनना हम हाथियां नोट कना मसलन नी मना बदल खाना आल दादा गुश्ती जी कि मना यूनिवर्सिटी आज फूनात का कि भाई तो ब्याह मंत्रा मेहरगढ़ जबरदस्त चीजें दसा वो बेचारा उस ट्रेन हजार बीसियां लाई चिकर पंद या मस्तगा मुदा यूनिवर्सिटी मुदा प्रोफेसर आगुरस्तागा अम्मा डिपार्टमेंट गूणी दुरा रेख अपुर रेख शमेर गड़ा बुरता गतंतश उसकी अम्मा साइंसदान अमी कर वर्षा चोशी लोग बच्चे पैदा भी हमें वर्षा चिया पर वर्षा उसी बाजरी दाना दी सगा हमें मेरगढ़ में बोरी अंदर आजा बाजे मड्डी दुमी असा लेकिन हम कर कस्तर चिया बाजरी दान मतलब के 12,000 या 10,000 साल पेशी है तो कोह भी सगा सिंगी है लेकिन बाजरी है तो हमिकर वश भी थे कि ब्याह बाबा इधर बाजरी काश्त भी थे तो साइंस हमिकर माइन्यूट शयां है कि चम्मा दी से इधर ठीक है हमें रंगा तो नहीं क्या लेड़वे पोल गए हाँ तो कस्तरे मुंदरी पोली या कस्तरे मदर के पोली या कस्तरे चीज़ां पोली ताकि अंदाजा भी हमें जीन सुनना तो 73 या ये फ्रांसीसियात कगा शामिदा कार कुसा अमीदा मजाएं शहर दरियाफ्त से ये शहर के अस्ता इसी नाम में मेहरगढ़ ये वक्त चकानी मा वक्त खबर ने नाम कया थी जबान ची या मजहब ची कसा खबर है लेकिन ये दरियाफ्त भी था 73 या डॉक्यूमेंट भी था को 90s
کاغذانی اندرا کتابانی اندرا ریسرچ آرٹیکلانی اندرا ایشانی اندرا اے 90 آج رندا 1990 آج رندا ڈاکومنٹ بھی سو نہیں تو خیر نیٹ پر رہے گوگل آ جان تر ہر چیز معلوم کرنے گی تو معلوم کا نہ شاہ محمد فتوا چلی نہ توے سنگتیں چلی نہ دومی کا سے چلی موجود ہیں وہ سائنسی تھیوریاں بجی تو بیس اے رنگا کہ ای لشکر کے آت کا ایشاں کے ہما شہر کے دریافت سا یہ حیران بھی سگاں کہ اے شہر تو بعض قدیم ہے نی قدیم تشوں اندازہ سکنے کہ 1000 سالہ کہانے 5-10 سالہ کہانے 2000-4000 سال اسی بار وا سائنس ہے دومی برانچی آکار کسا ہمیں گشاں کاربن ڈیٹنگ کاربن آئسوٹوپ یعنی یہ ہم کے دنیا اندر کل اے وقت چکا چلے سگیں ڈیٹ معلوم کرنے گئے خوبصورت طریقہ ہے کہ اسی اندر 500 سال دے فرق آت کرنے بھی ہمیں کر ایکوریٹ ڈیٹ ایشاں کاربن ڈیٹنگ سو ایشاں اے ثابت سا کہ مہر گڑھ مرشیا جا 11,000 سال پیش ہے آبادیں شہرے یہ آبادیں شہر مطلب یہ کہ آباد شہر مطلب یہ کہ شہرے شہرا ظاہر شہر اندرا پسل تو نہ تو درا چارے کنڈا پسل پشی دان کایاں گندی چے ہیس کایاں آنو کایاں شیر کایاں جو شہر مارکیٹ بھی شہر آئیں چارے کنڈا میتگاں ایگریکلچر جو ڈیولپڈ ہیں یہ شہر ہے اچھا یک دومی شیں کہ بلوچستان نے ہمیں شہر کے دریافت بھی تھا اے شہر کے مہر گڑھ سویلائزیشن گشنتی اے تنے وقتا دریافت بھی سگیں کلا جا قدیم سویلائزیشن دومین کا طرح وشگا بچار مرد میں دریافت پیشہ کسا یا میت کستریں چیزیں دریافت کسا گسے بل ایک کرے مزائیں سویلائزیشن آرگنائزڈ شہر یہ اولی شہر ہیں تننگا قدیم ترین شہر ایشین کے بلوچستان اندر ہیں باقی کل شہر اشیا جا کستر عمریا ایجا کل عمریا پیریں شہر کے استے دنیا اندرا یہ وقت چکا مہر گڑھ اچھا یک دومی ہمیشہ کہ اچھا اے مہر گڑھ بلوچے گئے بلوچے نئے ماچو حیران با احرام مصرا ہر کس کے مارو مصرا مودا احرام انت مزا پیرامڈز ہم مخلوق رو گندی رو چکران جاتے شہدا بھائی مصری تو نہیں ایسا اگر مصری ایسا دی منا خبر نہیں ایسا دی منا خبر نہیں بلے ہمیں سیولائزیشن پرچے کہ مصر اندر ہے لہذا ایشیا ایجپشین سیولائزیشن یونان اندرا کے مزہ سیولائزیشن درکت گا روم اندرا کے درکت گا ضروری تو نہیں ایسا کہ ہم یونانی ایسا ہر کسی کے ایسا تھا ہم علاقہ اندرا درکت گا لہذا ہم علاقہ ہے ہمیں رنگا مایا سیولائزیشن ہر چیز سیولائزیشن ہستے ہیں ہم اندرا کے موجود ہیں نی بلوچ زیادہ سے زیادہ صاحب 6,000 سال بھی کتا بلوچ نام عاشق نے پشتون نام عاشق نے سندھی نام عاشق نے آئیا پیشہ تو یہ قوم نہیں سکتے قوم تو پتہ ہمیشہ آت کو ٹریفک ہے نا ہر انسان ایک سوانی نام کیا شوئیں قبیلہ ایسے شوئیں زبان ایسے شوئیں رواج ایسے عقیدہ چی ایسے اچ کسا تنگا معلوم نہیں تو میں ایک خاطرہ مانا کو شانک میں گئے نا یہ بلوچستان اندر ہیں یہ مہر گڑھ ہیں دومی دلیل پتہ کہاں ہے مطلب رسا ہما آنی کہ چیا پا گوشوں کے بلوچانی ہیں یہ نگوشیاں کہ ہمیں خاص بلوچ ایسا اور مری ایسا اور بیجارانی ایسا سومرانی ایسا اور سومرانی ایسا وڈے رازی ایسا اور وڈے رازی ایسا شاہ محمد آئی نام نہ یہ نہیں بالکل چوش نہیں ایک راہیں ڈیولپمنٹ پھلا بھی سکا مری نوخی جوڑ بھی سکا 200 سال دے نوی سکا مری قبیلہ بھی تشکیل اندرا آت کا بیچارے قبیلہ سوکا یہ تھا میرے گا تو نہیں یکدم پیشہ جو جڑی سی ہیں تو ہمیں ہر چیز کیا سیولائزیشن ہے استا ہمیں مردم ہر چیز کیا استا تھا ہمانی سر مطلب کو مجال سکنا ضروری نہیں ہے کہ بلوچاں یا ضروری نہیں ہے کہ افریقہ یا ضروری نہیں ہے لیکن قدیم ترین مردمانی اجتماعی شہر ہمیشہ کے حمید آیا مہر گڑھ نی من اون کنانی من وسیع کنانی دو سے وجہ دومی دے استا ہمانی چوکت سرا مگوں تو چوک کنا بلے میں اندازہ ہمیشہ کہ مہر گڑھ پیشہ ما یک چوکے گیے شن تو گرو کل جان چٹی آٹو کے شن کے یک زمانہ یا ادات کا مزائیں تھیوری ہے سائنسی قانونی نے یک نظریہ پیش کرنا بوتگا آئیے گوشاں ایرین مائیگریشن تھیوری یا آئیے گوشاں ایرین انویژن تھیوری
آ تھیوری چوشا کہ 4.5 سال پیشا یعنی بڑزا کیسپین سی علاقہ جا روسا شامپلواجا مخلوقیات کا اور بعض مزائیں تعدادیات کے اور رات کو ادھر سیٹل بھی سے آریا اردو آریا کنونش انگریزی ایرینز کناتش تو اما آت کگاں گوڑا میں مخلوق دا نیستا گوڑا ہما ادا آباد بھی سے گاں یا کسی ایستا تو ہما کشتا گاں تش یا وثار گو آوار کسا گاں تش بس ہما آریات کنی ما آریان بلوچے ہم تھیوری ہولا ہمیشہ نوخے نی اگر تو گوگلا بروے صرف ہمیں گا گوشے کہ چھوڑو لکھ کے ڈیتھ آف ایرین مائگریشن تھیوری یا لکھ کے کہ ڈیتھ آف ایرین انویژن تھیوری تو نی طرح میں صبر کا خبر کفی کہ چٹ مزن مائگریشن شاہ کتب پلوا اصل بیسا نہ ہچ مائگریشن مزائیں ہمیشہ لوگ روا گا اکثر چیزیں مزائیں مائگریشن انگو اے پلوا میں پلوا نویسا میں پلوا جا تو بیسا آن تک کا جا ہچ مائگریشن نویسا تو نی نوخے کے سب کے اے آت کا تو شی مطلب مشے کہ اولا مارما ریڈیاں زوار کسو اپنے کسپین سی آر گئے تھا یا جا شام آر گئے تھا یا جا دومی اندے آر گئے تھا نی اندازہ بیسا کہ نا برزا جو تو مائگریشن بیسا ہچی نا نی گردن بے ہم آوسی مہر گڑا چکا اگر ایٹو کلیئر بیسا کہ ہم کرے مزائیں مائگریشن نی نویسا ہما کل فرضی تھیوری یا نوخے کے سوات کا کہ مائگریشن نیستا آئیں سائنسی ثبوت ماردا آرکیالوجی ایک تا لڈو بوجھے کنا گئے ہندے آرہ ہو گئے مزائیں پیمانا یا تو مدر وے آباد بے 1000-1500 سالہ مدر آباد بے ہمائیں نشانی ہمائیں قبرانی یک ڈول بیگ ہمائیں بلڈنگانی یک ڈول بیگ ہمائیں مدر کو ہمیشانی یک ڈول بیگ ہما اوزار کے تا گزر کنے پا زمینداری یا پا جنگ یا اسلحے گزر کنے ہتھیارے گزر کنے ہما ہاں نظریہ معلوم بھی کہ چاہیے تو فلانا اندازہ آت کگا نوخے ذرائع ماڈیفیکیشن با لیکن ہما مرد اندازہ بھی آرکیالوجی مارحال دا کہ اے لڈو بوج اے رنگا بھی سو اے اوزا جشتا ہما لڈو بوجانی اندرات ہمیں رنگیں ہیچ آرکیالوجیکل ثبوت مارگورنے کہ شمال آجا کسے انگوات کا تو یہ ہمیں مائگریشن تھیوری تو ان کا غلط ثابت بھی سائنسا یعنی وسی تھیوری واپس جڑتا ڈیتھ آف ایرین مائگریشن تھیوری اسٹیبلش بھی دومی اسٹیبلش بھی تھا کہ سائنس و آرکیالوجی امار کو شگاں کی جب برزا ہیچ کس نیات کا نیجا انگو عرب آجا مزائیں مائگریشن بھی تھا 100 مردم 200 مردم تک ایک طرح مزائیں بلوچستان ہے تو چار شاہ نیمروزا گرے دا جے کم آبادا اور ایرانا گرے دا لاہور مزنگا ایک دروہ بلوچ علاقہ یعنی شیندرا 100 مردم 1000 مردم لک مردم بے میں تو ایک مزہ مسئلہ ہے نا لیکن مزن پیمانہ مائگریشن اے تھیوری غلط بھی نی بیا گارد مہر گڑا چکا نی گو ہما مہر گڑا ہمیں مردم کے آت کے گا ہمیشہ ہمیں دا کار کسائشاں شش آبادی شش پیڑھی ہمیں دا دی سے گا بس جوش ہیں کہ دمبا کی گندے دمبا برزا کے تا پٹے تو ہمارے کل ہاں برز ہیں ہمیں جہلا بروئے دومین ہمیں رنگا یہ شش پشتے ہمیں شہر آباد یا کہ آباد بھی تھا اور ہمیں پرشتو ختم بھی تھا ہمیں چکا اگر دومی شہر سے ہمیں چلتا 1000-2000 سالہ ہمیں چے بھی تھا اگر نوخے شہر ہمیں رنگا اس یہ شش دور مہر گڑے یہ لشکرہ دریافت یعنی سائنسا شش مشی اوشا مہرگڑھ 1 مہرگڑھ 2 مہرگڑھ 3 مہرگڑھ 4 مہرگڑھ 5 اینڈ مہرگڑھ 6 یہ اور آرکیالوجی جند زبان صاحب ہمانی اسپیشلٹی ہے تو بلی مار کے ہما چیزیں منو توا سمجھ کے ہما ہی ٹوکا مدرا ڈسگا ایشیا کے آخری شتو دیسا اے اندازہ اکسا کہ 11,000 سال کہنے آبادی یا سری آبادی کے ہستے ہاں 11,000 سال کہنے نے 11,000 سال کہنے نہ مطلب مشیں کہ 9,000 سال قبل مسیح بچا نماشی کسے پولا کہ تاں سن نے ماگوشو جی 2021 ہیں 2021 تو یک کے تو مطلب مشیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے چی آجا رندہ آم پردہ آجا رندہ نی 1 سال بھی تھا
हमेशा जो पेशी साल हर चीज़ के हस्ता हम वहाँ ते हमें साल जो कि हज़रत ईसा है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदाइश जो 1 साल पेशा तो 9000 साल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम में पैदाइश जो पेशा हमेशा आबाद है शी मतलब 11000 साल पेशा हमेशा हमें आबाद खुदेश डॉक्टर साहब मेहरगढ़ और मोहनजोदड़ो उमरानी ता चिंचो फ़र्क است इशन तहा यक्की दुमिया चिंचो साल को हन्ना मेहरगढ़ और मोहनजोदड़ो जी 11000 साल मेहरगढ़ 4.5 साल मोहनजोदाड़ो नी महामता तरह मेहरगढ़ टोका कने ऐसा नी मेहरगढ़ के हस्ते हमें हमें शुरू भी था हमें वक्ता हत्यार नेस्ता सिंगे हत्यार इस्तेमाल गजर कुतंतेश काश्तकारी आपते सिंग था शिकार है तीर कमान हम सिंग था हम यगा सिंग जिसिए चुंबुए सिंग जिसिए था और जंगी कना गए था सिंगे को कना गए था हम तेज की सिंग था हम खसूसी सिंग हम हाँ जायशा वसी कुल मडी टाइम था मदर कटायन तंतेश ज़ेबा ऐसे चीज टाइम तंतेश और यानी हमें हमेशा मागुशो स्टोन एज ए स्टोन एज हमें दा गुड़ा हमें बियाना बियाना तरक्किया कनाना कनाना गुड़ा हमें दा को परे द एज आत का धात शानदार याफ्त सरीदा का हवा गर्म सो हवा यागो एज सिंगा जरा अगी अगी छिया गुड़ा गदे चिक्कर 1000 साल रंदा आत को गुड़ा ईशा टाइम ता हमें दा मैं मागुशो ब्रोंज एज ब्रोंज मतलब ब्रिंज ब्रिंज टाइम देश ब्रिंज में कोहा हंदा सिंग हंदा ब्रिंज हथियार इस्तेमाल करते हैं ब्रिंज हम जरा सख्त दे अस्ता मजबूत दे अस्ता और आराम को कार दे भी आखिरी के खाली भी गया मेरगढ़ के खाली भी गया ये तकरीबन तगवश के 2001 के 2004 साल बीसा के मेरगढ़ मर्दमा इश्ता मैं जमी चंडे भी था नए सुत का सिंपल शमेदा जा माइग्रेट सौका या शमेदा दरकफाना से भी नजीका एक डे है महीना में पीरक इश्तोमुदा आबाद भी थी हमेदा पीरका के आबाद भी थी हमेदा और शहमत आ एक आयरन से ना लोहा आयरन आहन आसिन ये शान दरियाफ्त करा नी एक दरियाफ्त तफर दे आसिन है तीर कमान दे आसिन है बेलचा दे आसिन है नी आसिन की भी सा एक करें जबरदस्त अचीवमेंट है मर्दमा था कि हद्दा से ज्यादा तो एक हमें आसिन की भी सा नी ये यक के तो एशियन दो में कि गुलामदारी समाज है स्लेवरी सिस्टम है वक्त हमें आसिन का दरियाफ्त भी सा एग्जैक्टली हमें टाइम में कि एश तो शेदा लड सो पीर का देश तक मोन जो दाड़ो वास्तव आबाद भी थे नी मतलब मिशे मेहरगढ़ फिसे बच्चे पीर के यानी ममिदा लड सो पीर काश्ता बच्ची नहीं पीर का लड सो मोहन जो दाड़ो वास्ता इसी मतलब मिशे के नवास मेहरगढ़ है मोहन जो दाड़ो है मेहरगढ़ डाडाए पीरक बच्चे और मोहन जो दाड़ो नवास गए नी इसी मतलब मिशे के गुड़ा मोहन जो दाड़ो मेहरगढ़ ए दो नस्लन यक ए दो नस्ल यक कौम यक अच्छा अगर जबान चीज अस्ता दे हमा वक्त आदा यक का मजहब अस्ता दे हमा वक्त आदा में यक का यक मखलूक यक के जुजाए मखलूक ने पलवे जाती है आत का नती पलवे जाती ये तो मतलब हाला देगा कि यानी जुनूब पलवा साउथ पलवा श्तगा मेहरगढ़ तो इनको शमाल पलवा दे तो श्तगा आजरबाईजान उज़्बेकिस्तान तुर्कमानिस्तान अफगानिस्तान ईरान ये कुल हमें मेहरगढ़ है आबादियां कि 11,000 साल आदा गिर 2000 साल कबल मसीहा ए हमें हमें हमदा भी सगा तो कि माइग्रेशन भी सा चुनो या पलवे तो न रवा तो चारे पलवा कसे आबादी ज्यादा भी अंगोश्ता नी मेरगड़ा किश्तो 4.5 साल के हमेदा आबाद भी सगा हमेदा निश्तगा और मोन जो दाड़ो हर कसा खबर है हम तो एक कर ज्यादा अखबार किताब रसाला फिल्म हम कर भी था कि मोन जो दाड़ो बयान करना गए जरूरत नहीं लेकिन शमीदा जा गुड़ा हमें मैं सिविलाइजेशन के हस्ते अगर दे लड्डी सिंपल लड्डो बोजी रो हड़प्पा साही वाला नजीका हम हड़प्पा नाम इलाका है ये हमोदा रहो हमें मेहरगढ़ नीशी मतलब मिशे के मेहरगढ़ बच पीरक पीरक बच अगर दे मोहन जो दाड़ो बच हड़प्पा मा पर डाडाओ हड़प्पा है तो
دومی یا مطلب اشیں دومی مطلب اشیں کہ چاہے ہڑپا و ساہیوال و یہ علاقائی مخلوق کے ہستے یہ دے ہمیں مہر گڑے آل اولاد چونکہ ایران و افغانستان و ازبکستان و ترکمانستان مہر گڑا اولاد ہمیں رنگا یہ ہڑپا اڑپا جہل آرچی کے ہستا یہ دے کل ہمیشہ یک نسل ہمیں یک کے آبادی ہمیں یک کے یہ تی یعنی مہر گڑا گرد ہڑپا ہے ہڑپا دے گڑا 2000 سالہ دا آباد بھی سو وہیں رندا تار بھی سا کسے انگوشتا کسے آنگوشتا ہمیں آخری مزائیں سیویلائزیشن مہر گڑے ہڑپا اندرا مشتو ود دیسا چکر دے من جسا گام علاقہ میں دیسا دے لکھ سو دے مشی باروا لیکن گڑا ہڑپا رندا گڑا عالم تار بھی سا پتا گڑا سائنس دے رندا نہ کپتے شی باز حالیہ معاملہ ہے گڑا سائنس آرکیالوجی ایک کرے مزائیں کار نداشتا یہ مار آرکیالوجی ہے یہ رس نی مہر گڑا چیز کے در کپتے آن دلچسپ تھا ہم ہانی ٹوک کنک ضروری ہے خاطرہ کہ مزائیں سیویلائزیشن بچے آپ سیویلائزیشن گوشا گاؤنی بلوچستان ادر کپتا ہے خاطرہ ما بدنیتیں تعصبیں پریجوڈس ہیں یا وسار گلا آگیں تعریف کنگیں یا واقعی چیزیں ہستنی مثلا یک چیزیں اشیں کہ دنیا تننگا یا پوست سکنا گوسی سترہ لکھین گئے تھا یا گو پجما لکھین گئے تھا مہر گڑھ کاٹن ڈریس یعنی کرپاس کشار کرپاس پل چنگ اشی برگو وائٹننگ کنگ اشی برگو کارخانہ اندرا جنگ وہ گوز ٹاہنگ وہ پدا گوز برگی درزی آتی گی اور درزی آشا کچھ جوڑ باں یعنی مہر گڑے مردم کاٹن ڈریس گو 11,000 سال پیشا موجود سا دنیا اندرا کاٹن پیشا نیستا یہ سری کاٹن مزائیں یک دومی سٹور مزائیں در کپتگاں ہمیں مہر گڑا جا ہی اندرا ہارغ یعنی ہرماگ آئی اندرا دالانی گروہیں قسم آئی اندرا برنج اور آئی اندرا باجری اے ہمودا جا مزائیں سٹور و گازار در کپتگاں ہما شانی یعنی سٹور اسا گوڑا صاحب شاید کمال ہمیں کسا کہ ہمودا جا کردے دنتان در کپتگاں دتان کے میں دفعہ دتانا ہمیں دتان کے کڈر جوڑا بنتش کیویٹی جوڑا بنتش تو ہمیشہ ڈاکٹر مروشاں زیرہ ہمیشہ فل کنا پر کنا تیش ہما کڈا زیرہ کمو دوار پٹن تھی گڑا گت زیرہ ہما اندرا فلنگ کنا تھی یہ مزہ ہے سائنس اے وقت چکا سری ہما ڈرلنگ مشینہ کے جنگاں مروشاں آ 200 چکر دا یک سیکنڈ ہے مروشاں ڈیولپڈ ہے ہما وقتا دار ٹائم تیش دار سر شاں گڑا آسا گو سخت کود گڑا ہما دار اندرا گڑا مشینہ گو چھرے تیش ہما صرف 20 چکر امائیں جیسا کو سائنسدانا ایک کشتا کہ 20 چکر آئے ہما ڈرل کو سیش گڑا ہما دتان فل کو تو ہم ان کے دتان مودا جا رستگا ہما زمانہ ہے کہ ہما فلنگ بھی تھے گا یعنی ایک ٹیکنالوجی شانی استا سہمی مزائیں چیز کہ دنیا اندرا نیستا پیشا آندے میں ہمیں مہرگڑا جدر کرتا ہیں پیا ویل کے ہستے نا گاڑیانی ویلیں ٹانگانی بیل گاڑی جیو یعنی ہمیں پیا کے ہستے ہیں ہمیں دے شمیدہ جدر کرتا تو سری دکا یعنی ایشیا بیتا تگوش کے 4800 سال پیشا مہرگڑا اندرا پیا درکبتا مخلوقہ سائنسدانا دیسا کہ اچھا یہ بیل گاڑی استعمال بھی گائے یعنی یہ پیا پیشا انگو آنگو با نیش سکا پدا تو مونجو داڑوا تو استے نی تو مرشی دے گندے ٹانگا اور ریڑی و بیل گاڑیاں کلا میں پیا جیسی یہ شمو دا درکبتا سائمی شے میں درکبتا اور مزائیں شے کہ مہرگڑے بجار ہیں ہیں ہیرانانی جوڑ کرنا برتن سازی یوٹینسلز آف شیر اشنی ہیرا اندر کپتگاں کے پیشا ہنچو دستا گوٹائیں تھا پدا یک مشین ہمائی ہے ہمیں رنگے کہے کہ تمہیں پادا کو جنے تو جو مشین درزی مشینہ تو پادا کی جنے اور ہمائی چر رہی ہما ویل چر رہی تھی ہمیں رنگا پادا کو چلنے تھے ہما چکر جیسی برزا گڑتا یہ رکھتا مروشی ہم ہیران ٹائن ہوا کسی بروت یا فلمہ وقت گندے ہمائی سرا ٹائن تو ہمیں چیز ہمیں دا آت کو درکبتا ایشانی بتانی اندر آت دو چیز باز دلچسپ اندر کبتا یکی مشے کہ روش ہے بازیں دروشم
بت ٹائفی ایسا گپا گو روش تائیں روش جلشک روش باز جاگا در کپیں اور یک کے جنین در کپیں زالانی بت ٹائفی ایسا گپا گو گڑو گپ پدا ٹپک اوک سگنتش تکڑا اوک سگنتش مطلب آمے کیچڑ نے آمے چینے آ لیکن ہما جونیا ٹائیں تگنتش تو اسی مطلب مشین کہ جنین کے در کپتا سائنسدانے کو شگاں جنین پرچے کی چکا پیدا کن پیدائش و پیداوار علامت لہذا زمین پیداوار اشی کشت و کشار اشی پسل آگوں اشی شاید ہمیں جنین نشانی ہمیں رنگے دیوتا یا پیر یا فقیر یا کہ اشی بورتما زمین اندر پورے سشتو پسل جوانی ابھی سا اشانی خیال میں شک پیداوار ہے سرچشمہ جنین ہے تو لہذا پسل اگر زمین دے گی بھی تو ہمیشہ بروں دائر کرنا روش ہے سائنسدانوں نے ہمیں اندازہ ہے کہ شاید ایویں زمانہ نوان بارے روش ہے پرستش خودش عبادت روش ہے نوان بارے ہمیں مخلوق کو نہیں میں اندازہ تمہار تو خبر کفی کہ ہمیں گرمی علاقہ ہے مہر گڑھ تو سیوی علاقہ ہے سخت گرم ہے نیشتا روشا جو ترس گائے تن جنتے روشوشی سے یعنی تب ترسا اشیا مذہبی من گائے یا اشی نعمت ہمیں کر زیادہ تی پسلاں پاشینی تو دیواراں بندے ہما ہوشینی مرگ جدائیں کھائیں ہمیں موسم اندرا فصل نوخیں مورا ہر ڈولیا کی ہستے یا نعمت یا خوف انسان ہے پرستش ذریعہ ہمیں زمانہ میں اندازہ یعنی سائنسدان نے اندازہ ہمیشہ کہ ہمیں روش اکر کے زیادہ در کرتا تو روش آگو ہمیں دا چیزیں تعلق ہستے گوڑا ایک اشتاگ آنگو چی آتی یا مونجو داڑوا مونجو داڑوا ہڑپ آیا تو نی تننگا دومی خدائی ایچی نوی گئے خدائی اگر زیادہ بند تو بازیں جاگا در کفا مثلا پدا ایدا کلی گل محمد سے کوئٹا در کپتا آنگو نال علاقہ بروے نندو دم ہمودا در کپتا اینی کل مہر گڑا پری انت مہر گڑا جا کسے 1000 سالہ پدی ہیں کسے 4000 سالہ پدی ہیں ایک کل مہر گڑا جا رندی دم در کپتیاں جوبا مثلا ہمودا پریان گنڈی نامی علاقہ ہے ہمودا در کپتا مری علاقہ کوٹ منڈا یا ہمودا آثار در کپتا یعنی یہ کل ہمیں رنگے نا کہ یہ مہر گڑا کسترا مہر گڑا جا کسن عمر آیا تو سیولائزیشن ادا ہر وقت آبی ہے نیمت ای تو مانگو تو کسا انسانانی آبادی انسانانی زیند ہے نی بلوچستان آرنگا عجب چیز ہے سائنس ہر چیز دریافت نہیں میں وقت گشاں کہ اللہ تعالیٰ صدق باں اشیا میں نگاہ ندیستا اشیا وسی رحمانی نگاہ دیتا اکر نعمت میں نگاہ دور دا سی اکر نعمت دا سی اندازہ کہے کہ تی رحمتانی ہچ قصاص نیچ اندازہ نے تو کہ مہربان بے تو چٹ باز مہربان بے نیشا چون مہربانی کسا ایک کرے مزہ سمندر اعتراض آسی ہچ کسا افغانا نے پلانیا نے ترا ایران آوار کنے بلوچستان و کراچی آوار کنے ایمیں سمندر کو سمندری زیندہ سمندر کو سمندری تجارتا سمندر کو سمندری معدنیاتا ایک کرے مڈی اعتراض تو دا سی ترا دومی مڈی دا سی مائنز آنی تنگو ترنگو اور چاندی کوئلہ ترنگو آسن ترنگو عمارتی سنگ ترنگو تانگیں ترا نعمت دا سی گوڑا ترا ایک کرے مزاں رقبہ دا سی موسم چاریں ترا دا سی وغیرہ وغیرہ بل پدا پدی گوڑا ضرورتو آثار قدیمہ دے ضرورتو ترا دا سی دراہیں دنیا ہے سیویلائزیشن آنی امام تو یہ علاقہ دا سی نی صاحب شیعہ تی آبادی چڑھو ہیں کروڑ ہیں نی یہ کل شیعہ سی ہاں سنبھال اسی تو چوشیں مہرگڑھ تا چوشیں چیزیں ہستے کہ آ فرض کہیں خالص بلوچہ کار مسکرتا چوشیں اوزارے یا ٹھولے ابدان سندھیانی نائیں مرچی کے کلچر رہتا کہ یار بلوچ کنا فرض کم بعض چیزیں درتا ہیں کہ میں جوگو ننگارش گوشم میں گو کنی سرا آیا ایشا سندھی بھی کنا گائیں گو یا ان جی بالکل ہما چیزیں کہ مہرگڑھ در کتا ہما دروہیں انسانانی اے علاقہ ہے دروہیں انسانانی استعمال تننگا آستا مثلا ہمودا جا سرند در کتا دارا والی سرند نے ہما سرند سرند دار ہے گا دوئیں پلوان ہی ہے گا
कुंट्रगा दोएं पलवा रंदती चेंती हमा यक्के मजने डंदती यक्के चो कस्ते रनती बोटानी कशगा वास्ता मा थनिंगा मा इस्तेमाल कनगावनी दारे सरंदे मजने जाइफा इस्तेमाल करती जनेन इस्तेमाल करती यानी पुट मजा न दराज एक खातिर हमें दोन हमें हमें हेमुदाज दरकार एक चूड़ी ने प्लास्टिक कानी चूड़ी के अस्ता ए बाकायदा हमा वक्त है हमा जनेना हमें चूड़ी गजर कुसा हमादा इस्तेमाल कुसा बैलगाड़ी टोक मतरा कुसा तीर कमान दा बाज वक्ता ज पेशा नींद मैला कानी दरा बाजें जागा मंदी सा कि हम हाँ तले तेज की सिंग चुंबक सो सो हमाइया को बस्ती हैं आसिना ज पेशा हमें अच्छा नी किती अचानक के माले पहवाला नी माले तो चारे न गए पहवा माल अचानक मुर्दार भी गए एक पसे तो थोड़ा चाकू के गोम अभी तो हम सिंगे तेज की जीरे चुंबो सिंगे जीरे हमाइया को हिलाल करनी तो सिंग तनिंगा मैं यहाँ इस्तेमाल भी गए गुड़ा आस वास्ता आस बालगा गतरा गुर बाकस मवी तो हम आशगेज मा करूनी हम आशगेज हैं एक सिंगे और दस्ता इदा आसने जीरे क्लिप जीरे जने हम सिंग चक जीरे हमें हमें पीशानी पुर्ज के अस्ता हम हाँ जीरे ए रखने पुरे जने जने हम चिड़िंग दरखवा चिड़िंग जा हम पुज बाल गीर तो हम या को देना हम आसत धारती बाले मरोशी हम इस्तेमाल भी कम भी था बाकसात का बाकी चीज़ात का चीज़ कम भी था लेकिन तनिंगा आसारान इंदिरा मौजूद है म्यूजियम इंदिरा तनिंगा हमें कुल चीज़ मौजूद तो के शायरी उशंत के बिंदात शमी जमाना का बूता को मेरे गड़ेगा या क्या में पालतू जानवर के हस्ता के संदारन ते शेशानी बिंदात हमी जमाना का हाँ हाँ ना आम पलवा के बुरुए गुड़ हमें तो जबरदस्ती दिलचस्प चीजें कि हमीदा के 6000 साल हमें मोन जो मेरगढ़ आबाद भी थे 6000 साल पैवस्तिया आबाद भी था 6000 साल आबाद भी था पदा इंगुआ गोश्ता इनमें 6000 साल तो चिखरे मजा है हमीदा मजने सरी सरी कार किश्तो किशारे नया सरी सरी शानी गुजारा है शिकार असरा शिकार शुस काटते सरी हमें शिकारा हम पेशा में जंगली बेरन तो डेलोन तो कुनरन तो अनारन तो अंगूरन हमें जंगली कोही के अस्ता हमेशा नहीं सराशा नहीं गुजारा और हमें गुजारा हमें ज्यादा काटता जने ना शुस चिंत काटता और जने ने बादशाहिया बाहर को दासन तीसी चुका सी औलाद हम वक्ता जने ना नहीं बादशाही फला के शिकारा चे भी यानी गोश्त वरगा इंसान के हेलाक भी साथ हमें मेहरगढ़ अंदरा गोश्त वरगा हेलाक भी वजह ऐसा कि आस एशिया दरियाफ्त आस्त के दरियाफ्त से तो दुनिया तब्दील भी था इंसान है इंसान जा सब्जी वरगा जा गढ़ तो इंसान गोश्त वरगा शुरू भी था ग्राद शुरू से बर्तन आसो डिशेस बाज़ियात का नहीं हमें गुड़ा शिकार वास्ता ज्यादातर ज़ाहिर मर्द शताई तो कदर का चूत ताकत ज्यादा है हमोद शिकार के काटते गुड़ा जाल हमेदा आहिस्ता आहिस्ता नी गुड़े शनि गुलामी शुरू भी था जाल लोगा निश्तिया शिकार को काटता गुड़ा ए लोगा निश्तिया शियादोमी गुड़ा हमें रंगा बियाना वक्ते वक्ते हमें रंगा दी बिगाया कि शिकारे टप्पी भी सेगा मुर्तागा ना हम माल इशा जिंदगी काट चुका डसे थे या जिंदगी काटते तो हम जने ना हमें टप्पी माल शिकारे पालिस दरमान को पालिस दिसियोड़ी तो जबरदस्त है गुड़ा हमें जने ना के 10 पसंद 2 साला 5 पस भी या गाँव में हर क्या सदा हमानी वास्ता शिया खुराक का जरूरत कपता कि रेम वाट काह वाट द्रशका वाट और हम दूर दूर आसा उड़शिया हमें नजीका सोका या हम किशार अवली एक्सीडेंटली पदा आराम आराम को ये बिजौदा मां कना ये बिजिशिया किशार कार दे जनेना इजाद किशार जनेना इजाद बर्तनानी चाहे न टोकरियानी चाहे न जनेना इजाद गंड त्रोप कशीदा कारी एद जनेन है तो एदा जनेन लोगा भी सा मर्द दरा भी सा जनेन बादशाही खत्म मर्द बादशाही शुरू भी सा ये हम हमें मेहरगढ़ इलाका हमें के सब भी सा तो काश्तकारिया कनाना डेवलप कनाना गुड़ा मजने पैमाना या दान व मजने पैमाना या खज्जी व करपास ईशानी दाल ब्रिंज ईशानी
کشار شروع ہمیں کر شروع بھی تھا کہ باقاعدہ سٹور ٹائم تش نی محتاج نیسن دان ایجادہ رندہ انسان محتاج نہیں کہ خام خابرو گوشت دے جان کا خام خابرو شکارے کا اور شکار شتا گھٹانا دے دکھیا دے بھی سا شکارے کنا لیکن اناج دان ایجاد کرنا رندہ انسان محتاج نوی سا کہ صرف گوشت داواڑ یا شکارہ کا شکارے دومی ختم بھی گئے یک وجہ اے ہم مستیں کہ ڈومیسٹیکیشن باز بھی سے جانورانی پالگ اکر زیادہ شروع بھی سا کہ رمغانی رمغ مردما لوگ اندرا پالے سگانی میگڑانی میگڑ لوگا پالے جا بھی بگانی بگ لوگا چیانی گوخانی دروہ گورم لوگانی اندرا پال جیسا تو یہ خاطر شکار ہے مصیبت جنجال شتا ختم بھی آنا انسانا آلٹرنیٹ انتظام وقت سگا اناج صورتہ ہم گوشت صورتہ ہم یہ صرف گوشت میدہ نہیں شیر ہم میدہ شیر زغریں شیر ترشیں شیر موشن روغن مدر یہ کل ڈشز کے استان ایشیا آٹومیٹکلی ہمیں رست گا ہر وقت کہ بالی مرغ شیا گڑ تو پالتو ٹائن تگا لاؤک سگا ٹائن چک سگا تو ہما صرف ہمانی گوشت نہیں ککڑانی بلکہ نہیں ہمانی انڈ ایگ ہمانی آنو دے اشیا پا گزر بھی تھا انسان ہے دست شتگا مزم بھی آنا پاند شتی مزم بھی آنا طاقت شتی مزم بھی آنا شتا نیچر آگو یاری دوستیات کنانا نیچر ہے چکانی محتاجی دشتی کم بھی آنا ہر چیز کہ نیچر اولا قبضہ آیا یہ مردہ گردیں تو ہر کس وہاں سی لوگ آر تو سگا ایک کل چیز انسان ارتقا کی گسنتی ایولیوشن روزوم ایک کل ہمیں مہرگڑھ اندرا بھی تھے گا مہرگڑھ کے مون جو داڑ واشتا تو ایک کل چیز پجیا بڑھتا گنتی ہے مودا کشتا گوڑا نوخے موسمات کا گا نوخے تقاضات یہ دو چیزیں کہ شما گوشے گا کہ یکیں شما گوشے مردم بوت گا یکیں نسل بوت جنریشن یا ہمیں نسل جند تو کہ تو شے کہ درہائی علاقہ مردمانی آثار شن تنگوڑ چوشیں مطلب تو گوشت تو نہ کنے کہ خاص بلوچ بوت گا یا ہمیں یاتر گوشت کرت کنے کہ بلوچانی بوتا کہ بلوچانی جاگہ بوتا بلوچستان میں صاحب آجزی ٹوکے نا آجزی تکبر نخنگی ہیں آجزی ٹوکیں علم ٹوکیں سائنس ٹوکیں ماں ہمیں دو ٹوکن گا کہ استا ہمیشہ مہر گڑے گا یہ آبادی عش تا بلوچ کرے تی مرضی تا افغان کرے تی مرضی تا ہر نامے دے تی مرضی یہ خاطرہ کہ شمیدان جا ہمیں دروہ نسل گڑ در کپگا مخلوق ہمیں دے گا یہ نسلانی نام آکتا گر گا یہ نام پدا باز دے رات کگا یہ پدا منترا 11,000 سال پیشا چوکا کنگا یہ نام کے آت کگا قومانی یہ 6,000 سال زیادہ سے زیادہ 6,000 سال رندہ ما بلوچ نام اشک تاریخ اندرا بلوچ نام سری دکا فردوسیہ گزر کسا امردہ 1000 سال بھی سنی 1000 سال آجا کہ بلوچ نام استعمال بھی تشی مطلب مشین بلوچ ما وقتا بالے گئے قوم میں تو 1000 سال دگا دی تو 2000 سال آجا ما بلوچ نام واقف بھی سی ہمیں رنگا افغان پٹھانے نام زیادہ زیادہ 500 سال 2000 سال آجا ما واقف بھی سی ہمیں رنگا سندھیت پرابلم شی کہ یہ قوم مانی نام شانی زبان یہ پتہ دیر رات کو ڈیولپ بھی سی گا انسان پیشا ہمیں نام نیسا سنتش کم از کم پرچے کہ زبان پتہ دیر در کرتا ہے بولی ٹوک توار یہ تو پتہ بعض دیر رات کا نا اولا تو انسان جو عام جانوراں گندے درنداں وحشیاں گندے ہمارے گینے اور شکارے کنا گئے گڑا ہمودا اشارہ ایجاد کسگنتی شکارے گڑا ہما اگر گوخے دی سگسی بزے دی سگسی دومیا شو حالا دا کہ بزے نا گڑا ہما یہ آواز کشتی بزا آواز شید ہمارنگا بان رس گوخے دی سگسی بان سی نا تو ہمیں رنگا سوکا یا ہمانی نقلا کنانا اشیا سی زبان دریافت کسا اور اے علاقہ یا تو جزائیں زبان یا دومی علاقہ ہے تو مودا زبان مثلا اگر کوئٹہ ہمیں مردات کو نشت گا تو ادھا تو زمستان ہے ساڑھتے برف ہے اشیا گھر میں چیزاں نہیں ضرورت ہے
اگر ہم تو لاڑکانا نشتا مونجو داڑو واشتا تو تو گرم میں ہوتا تو لانک بندگ مجبوری ہیں ہم لانک بندی کھلائیں جرا جانا کا تاکہ گواس بے برو گھر میں آسر شگے تو ہما موسمیانی تبدیلی آگوں تے ڈریس دے تبدیل بھی تھا موسمانی تبدیلی آگوں ہما ہم دے جانور جدا تھا ہما ہم دے گو سوکا سوکا یاد تا ہما ہنی نقلا کرنا زبان ہر ایک جدا جدا شتبیانا ہر چیز کی زبان زیادہ نسل یک کے بلے چونکہ پرچے کے دور دور اشتگا ہما علاقہ ہے ٹوپوگرافی جدا ہے پیراڈائم جدا تھا سہدار جانور و آف و ٹریڈ نی میلا کا تا آف میلا کا آف نے مکرانا آف نے ہے نا سندھا بروئے تو آفا حدہ زیادہ ہیں تو ہما علاقہ کے بروئے ہم دریا آہانی پرست ہرندیا کے دریا ہیں مثلا بیجی دریا منی مری علاقہ گزی تو ما بیجی باقاعدہ بزرگ سمجھو بیجی فلانا قبیلہ یا اگر سرندے ہم کفی تو بیجی اگر کے سیلاب پیدا گئے ہما یک قبیلہ ہیں ہما ہی سرندہ بانگا برو سیلاب کے ختم بھی ہما ہندہ کی طرح کب تا ہمودا برو گندے حالانکہ نہیں ہمیرنگا تو نہیں پر عبادت تبدیل بھی سگا اگر مونجو اگر مہرگڑا روش میں عبادت دیوتا یا تو دریانی علاقہ اور دریا مثلا مصرا بروئے نیل دریا کہتے ہیں دریائے نیل قاعدہ احترام اور بکالانی گنگا آگندے گنگا شانی حج دے ہمو شانی کل کے سوا گنگا دریا کل ہمیشہ نہیں گناہانی شوز وغیرہ وغیرہ تو ہم عبادت دے تبدیل بھی تھے گا زبان دے تبدیل بھی تھا لباس دے تبدیل بھی تھا نسل یک تو مطلب کچھ کہ من نسل جند یا کچھ کے فرض کنگڑ بعد ان جگہ گشتش کے یا گوشن کے ما چاہے اسلام چاہے 10,000 سال ساری یا 12,000 سالی ایز بلوچ ما موجود بوتا وتی شناختی بوتا اور آ کو جام سن ساگا پجان گیا صاحب نے ہمیں یہ کہ مروشی زمانہ تو اندازہ تو نہ چل ہاں کہ سائنس موی گڑا مردوں کو سیدھا میں اندازہ اے رنگے میں کیلکولیشن اے رنگے یا میں فکر سما اے رنگا سوچوں گا شاید یہ مروشی تو ہر چیز سائنس ثابت کو ترا دافع کہ تخدی نے ماں 11,000 سال قدیم نے ماں نئے 4,000 سال قدیمہ نہ 6,000 سال قدیمہ نام میں منا ہر یک بندے تمنا مری کنے دے تراجیبا تمنا بلوچ کنے دے تراجیبا تمنا انسان کنے دے تراجیبا تمنا ہر نام میں شناختے دے تراجیبا لیکن ماں سائنس ثابت یا ماں 11,000 سال قدیم میں انسانیاں بلوچستان ننداں مہرگڑھ ننداں مہرگڑھ شکلی گل محمد ننداں نندو دمبا ننداں میں علاقہ کوٹ منڈا ہی ننداں میں آثار در کپتگاں میں قبر در کپتگاں میں شہر در کپتگاں ماں 11,000 سال قدیم میں نے تب میں من شناخت مذہبی کنے تی مرضی تب میں شناخت زبان حساب کنے تی مرضی تب میں شناخت منی پونزو گوشو چمانی و صغر مزن و کسنی حساب کنے تی مرضی تا ہر وڑیا کنے تی مرضی ارزشیں کہ ماں 11,000 سالاں شایدایاں تباہ نوی سگاں نسل میں ہما ہیں ابا ڈاڈا میں ہما ہاں پدا عید بھی سبھی کی طرح کسے ناراض بھی سو جو ایرانا ششلوات کا عیدات کو آباد بھی سگاں سیرے سانگے کو ادا ہڈ پروشی کو میں پجی آوار بھی تھے آن تو چلتا رہتا ہے چیئے میں پلوا رشتہ چیئے پلوا آن تو اسی اندہ لیکن بنیادی صورتہ میں بلک آبادی ہے ہما 11,000 سال قدیم میں کہ مہرگڑھ نام ہے مروچی گئے وہ پاس ہم دا آثر بھی تھے میں مروچی گئے بلوچستان سر حال سر گوں آج ڈاکٹر شامد مری ہے گپ پترانے دومی بار ہم دا آثر بھی تھے میں سیمی بہر ودارہ بکنے